bez ičega. Ukusna, fina pasta. Ne pratim vam ja to inače toliko, ali eto. Babylove ovo za kupkica. Par smo ih potrošili, ali jednu sam ovdje stavila. Nisam mislila sam čak da ne stavim niti jednu, ali eto. Ta krema za ruke i on mi je 100 godina stajala u uredu i nisam po ljetu skoro uopće mazala ruke, a ono, sad sam je potrošila pa sam rekla ubacit ću je ovdje, vracit ću je nazad u torbu, ubacit ću je ovdje da u košaricu da vidite. Balea Med krema za ruke, nemojte ovo kupovati. Nedovoljno je njegujuće. Možda su sastojci ok, ali nedovoljno je njegujuće. Balea Med 15% ureje body lotion, sasvim dobar. Imajte na umu, malo teže se upija, ali je dobar. Sviđa mi se. Balea Med klasičan mi je draži, ali i ovaj, ako zadržali se Balea Med klasičan, bolje, lakše se upije, lakše se umasira, ali ovaj je odličan. Melem, riža, Teostik, ovo čudo traje 100 godina, ovako kupite, stvarno traje, mislim, ok. Jako mi lijepo miriše. Ja ne mogu koristiti samo njega, ja moram koristiti nešto sa aluminijem jer se znojim, puno se znojim, ne puno, ali znojim se. Tako da mi ovi prirodni dezići ne čine ništa, ne pomažu, ali volim uvijek imati neki tako usput, pa kao namažem kad sam samo po kući. Vidiš sad. Kremu, dobila sam jedan tester, bila sam na godišnjem pregledu mladeža na dermatologiji i dobila sam 2 testera kao za kreme za suhu, tu jako suhu kožu, CeraVe, ne znam da li dobro čitam, ispravite me slobodno. Nije parumirana uopće, nije ni loža, ali ne bih u nikakvom pogledu rekla da je ovo nešto za jako suhu kožu, jer ja nemam toliko suhu kožu, ja moja možda normalna da suha, ajmo reći, i ovo čim ti namažeš upije se, ne djeluje kao da si ništa namazao. I recimo, kad namažeš ovaj proizvod, koža je mekana, kad se upije, kad ti to poslije na kupu ti tisneš kožu, mekana je, a sa onim tamo ne. Tako da ono, imam jednu divotu, ovo sam dobila, bila na poklon, Salvatore Ferragamo, bolje losion, predivan je, divan, stvarno divan. I pazi sad, još ću vam jedan proizvod pokazati i onda imam gomilu make-upa, Alverde od naranča, onaj balzam. I pazi ti, ja kad sam to kupila zadnji put, prije već ne znam koliko, 2-3 mjeseca, nikad više nisam vidjela ovaj proizvod u poruci. Bizarno. Baš bizarno. Odličan je. Odličan balzam. Ako vidite, kupite ih više. Jer ih nema. Ne znam što se desilo. Ok.
situacija. Imala sam jedan Maybelline korektor već potrošen u Emptizima, otvorim novi, doslovno jednom ili dva puta sam ga stavila, problem s okom i sve ovo ide u smeće. Šta da radim? Ne mogu ništa, ako se nešto od bakterijica prenijelo na ovaj gore spužicu, jer kad sad to nanesem, ne znam da li ću opet nešto pokupiti ili ne, tako da žalosno, ali ide u smeće. Onda kad sam već bacala stvari, našla sam još neka dva prastara sjenila, jedno od Rimmela, drugo od Catrice'a, koje je ono isto vrijeme. Moram smanjiti ovaj zvuk. Eto vidiš, raspada se, šta da vam kažem, ali dobro sjenilo, lijepo je. Uglavnom, gotovo je. I raspada se lako što se raspada nego što je staro. I ovo od Rimmela isto. Smeće. Olovka, vidiš, ovu sam isto bacila redovni puta mojem tize i onda sam ovu tek otvorila. Situacija s okom. I šta sad radim? Bacit ću nju, šta me, da ide direktno